درباره معاش، درباره کار، درباره ویزا، درباره اپل یعنی مهمانخانه‌ای که ارزان باشه. برای ترکیه اومدن چی در کاره؟ دانشجو بودنتون شما رو خیلی شانس میده. یونیورسیت‌های مشهور جمهوری ترکیه شما میتونید که میخواستگی اختصاص کنم مثال انتخاب کنید و اومده در اینجا تحصیل کنید. بازیرها و شوخی‌ها بسیارش خوانوان برای پول شده بسیار میران میان. مقصد احتیاط کردن در کار داریم باورنوک در رفتن در کار. برای همین چیکار میکنیم؟ اکمون راست گپ طولی 3 ماه میشد که ما همکاری میکنیم یعنی رکلامش من میکنم در همین کانال. تا حاضر یگان شکایت اومدگی نیست. این همان رو نشون میده که در کار خودش صادق است، درست است و همین خاطر هم یک کدش ما میتونید که باور کنید رقمش در روی اکران ما میبرد در حاضر ساختن کنید ساختون را نفارید نه پرابلم آبادی نه خیلی بود. همش ما مقصد با به نظر میگیریم اسلام میکنیم لیکن باوری دارم که انشالله که خوب رفته میاد. دوستان عزیز سلام علیکم، با شما هستم علی اکبر در کانال همنوا. امروز ما در جمهوری ترکیه قرار داریم و خواستم که با خواهش بسیار شما نوارها از جمهوری ترکیه کنم و چطوری که میدونید یعنی اکنون подписчик چقدر که زیاد شد یعنی ابنچی‌ها چقدر مخلص‌ها چقدر که زیاد شد همون قدر باید انسان پیش رو و برای اونها یک مواد خوب بدهد و خواستم که یک کانسپت گیرم یعنی یک لایحه گیرم که برای شما پسند بیاید. خواستم که شهر و ناحیه‌های تمام جمهوری ترکیه رو گشته و شما بسیاریاتون مقصد امکان ندارین که به اینجا بیاید یا اینکه وقت ندارین و من خواستم طریق ویدیو برای شما پیشکش کنم. فکر میکنم که یک کانسپت یعنی یک نواری میشود که با همه شما پسند میاد چون که تشریفم در ترکیه ویدیو کردم بود لیکن من شاید که ایده بسیار بگردم شاید که ایده چیزای خوب برای شما نشون بدم با همین خاطر چیکار میکنین دستگیری میکنین لایک هم میمونین از ویدیو را پدیدیت هم میکنین درباره همش یکم صحبت میکنیم بعدا ویدیو هست که مثال میگردیم درباره معاش، درباره کار، درباره ویزا، درباره اپل یعنی مهمانخانه‌ای که ارزان باشه و دیگر چیزها. با این خاطر همش ما نصیب باشه نوبت قطع میکنیم. خدا خواسته باشد ویدیوهای جالب از کانال همنوا یعنی من علی اکبر برای شما پیشنهاد میکنم. من گفتن هموند که زبان ترکی رو میدونم و در ترکیه خواندگیم یونیورسیته در ترکیه خواندگیم و ممکن که نوارهایی کنم که شما در جالب باشه و فکر میکنم که همش یک تا به یک تا میتونم که شما در فهمونم. سر میکنیم برای ترکیه اومدن چی در کاره یعنی که ویزا در کره چند قدر میتونیم بستیم به ویزا میتونیم بستیم مثلا همسوره هم میفهمونیم یعنی که جمهوری تاجیکستان با جمهوری ترکیه روابط یعنی ویزا تا مهلتی 90 روزه 30-60-90 یعنی که شما میتونید 3 ماه در جمهوری ترکیه به ویزا سیر و گشت کنید و بعدی وای چیکار کردن در کار که ما در جمهوری ترکیه کار کنم میگن بسیاریاتون. بله در جمهوری ترکیه دانشجو بودنتون شما رو خیلی شانس میده. برای اقامت شما دانشجو شدنتون خیلی شما در کمک میکنه. به همین خاطر کدامی که دانشجو باشین یعنی به نیت خواندن بیایید در یونیورسیت‌های مشهور جمهوری ترکیه شما میتونید که میخواستگی اختصاص کنم مثال انتخاب کنید و اومده در اینجا تحصیل کنید و در برابر تحصیل میتونید که شما کار کنید. البته که بسیاری استودنت هم وقتی نمیواد که مثال کار کنند و این کار رو با تابستانیا مثال میمونن یعنی تابستانیا 3 ماه کانیکول میشود میتوان که 3 ماه رفته در اونجا پیش خدمتی کند یا اینکه توقفه میشوند مثال در مهمانخانه ها برای توی مثال کارهای هست در اونجا شما میتونید که در اونجا کار کنید و البته که برای آرایشی همون معرکه مثال شما میتونید که در اونجا کار کنید روزانه مقصد سلطانه میتین و غیر از این چی میشود دوستان برای اقامت گپ زده استیم یعنی که استودنت باشین شانستون زیادتر برای اقامت گرفتن و توریستی چیزی بگن مثال هست با قانون قاعده خودش دارد و اگر شما خواهید که مثال همینجا کار کنید مثال یگان چی درآمد کنیم مثال زندگی را پیش بریم خیلی مثال کم شما سون کار میکنید به خاطری که معاش میونه یعنی که همه که مثال در مارکت ها کار میکنن یا اینکه در
куҷо бугум ресторанҳо куҷое ки бошад шумо маоши миёнатон 2324 лира ба шаҳрвандои худшай. яъне ки ба тоҷикӣ ози ман иҷа гардондагием ози ба шумо тоҷикиша ба русиша мегӯмтон. мақсад дигар ки иҷа маоши калон нест. баъзан ширкатҳо да мешаванд, лекин хеле бӯи пастяни хеле ҷо нестай дӯстони азиз. ба доллар мегирем $388 мешавад, яъне маоши яноҳаи миёнаи дар Туркия будагӣ. ба русӣ бигирем 24000 русӣ мешавад, ба тоҷикӣ бигирем 10324 сомон мешавад. ва албатта ки инҳо маоши миёна барои шаҳрвандои худшон аст. ва барои хориҷиён ҳам ҳастай маконҳои хуб ҳастай ки мисол маоши хуб мегиранд, лекин боз ҳастай мисол ҷойҳое ки даромади хуб дорад. мисол дар шаҳри Анталия мисол нафарони туристо ки зиёдаи Россия меянд, дар он ҷо бо маоши хубтар ва даромади хуб доранд ва бисёриҳо мераванд онҷода мисол кору фаъолият мекунанд. хайнам хеле гапҳо барои иқомат. барои иқомат ҳамин қадр гуфтанем. хай мисол донишҷӯ бошем, мисол тахминан чанд қа мешавад? $150 мешавад, як солаш ҳамин хел мешавад. ин тахминан аниқ нест. ва дигараш ки бошад, барои виза гирифтан шумо чӣ кор мекунед? виза 3 моҳ биен, мақсад 1 моҳ биен бигарден, бас кофия яъне. ва дигар инаш ки шумо агар барои кор биген, мисол кор ҳаст, намегем нест, кор ҳаст, лекин корёвию коргирӣ хеле қин аст. оли бисёриҳо мегӯянд ки ман мисол ман да чанд қабтан кор мекунам, хеле намешавад бародар. инҷа хурду хӯрок ҳастай, ҷои хоб ҳастай, то хеле ҷо маълум набошад, и ба $300 ки мегирӣ мисол шояд 2 ҳафта 3 ҳафта зиндагӣ кунӣ. агар хона надошта бошӣ ва квартира надошта бошӣ мисол қин аст. ба ҳамин хотир бисёриҳо мегӯянд ки Москва хуба ё ки Туркия. ман Москвада кор карда нестам, надидам Москвара, рафтагиам нестам. ва маоша гуфтем мисол 24000 русӣ гуфтем, 29 27 29000 гуфтем, мисол ҳамин қадар маош метавам. интернет мо ака мисол бекор намемонад, бисёр менависанд зинда бошам, лекин бисёриҳоша ҷавоб дода наметонем. ин бачаи холам буд, як записдан буд, потом запис кардистам ва давом метем. хай ба маош ки мисол мегирӣ бугӯй ки мисол сум ҷамъ кунам бирам, мисол хеле намешавад, барое ки то ҷои хуб наёбем. мисол яхело мегӯянд ки тоҷико мо 5000 6000 лира мисол маош мегирем, мегӯм бошам хеле ягон ҷои кор, мақсад ман биём кор кунам. шояд бошад, лекин ман рости гап то ҳамин вақтҳо надидам. бисёриҳо менависанд ки ака ман мехоҳам ки актёр шавам, дар Турсия бихонам. да хай маладес, офарин бигем, лекин бауқа гуфтан гап кор буд намешавад. бояд одам ҳаракат кунад. инҷа ҳама экзаменай мебурӯй, ҳама экзаменай бовар мекунед. яъне одаме ки камтар калаш кор кунад, мақсад иҷара интихоб мекунад. набоша мисол хеле қин аст. нафароне ки мисол ба ҷумҳурии Туркия ба донишгоҳ меянд, хеле азоб мекашанд, лекин савод мегиранд, яъне бахчон як чиза мегиранд. ба ҳамин хотир актёр шиданем, иш шиданем, уш шиданем, мақсад экзаменҳо ҳастай. ҳам гуглда мисол нависем, ман ҳар як шумора ҷавоб дода наметавонам бахшиш. ин ҳам хеле ози дар ҷумҳурии Туркия қарор дорем. худо хоҳад видеои пеша дар канали мо метавонем ки тамошо кунем. албатта ки дастгирӣ кунем ки ба қадри ҳамун наворое ки мо мекунем мисол бирасен, я лайк ягон кас шуморо кам намекунад, я поделиться ягон чиз шуморо камам намекунад. ва дар ҳимояи шумо бисёр ки ман добавид кардагим мебинам, соф ҳамиси ошиқӣ менам хеле видео дар сторисҳошон мемонанд. ман мегӯям ки ҳамун сторис мақсад видеои мара моне ки як шаҳра, як чашмат бо кушода шавад, як Туркияро тамошо кунӣ хубтар нест. ва албатта ки ихтиёр дар дасти шумо, лекин дастгирӣ кунем, бо ман хурсандтар мешавам. зинда бошем. инам хеле гапҳо буд. боша ягон савол оиди Туркия мисол маоша гуфтем. баъдан боз гуфтанӣ ҳастам ки дар бораи насибоша пойафзол худо хоҳад пойафзолҳои аз ҷумҳурии Туркия истеҳсол мешавад ва ба Тоҷикистон равон мекунем. ва шумое ки аз Москва мисол мода сифориш метаҳем, яъне заказ мекунем, мо ба Тоҷикистон равон мекунем, аз Тоҷикистон ягон кас мегирад. ва албатта ки доставка ҳам мекунем худо хоҳад.
навор барои пойафзол мешавад ва барои либоса мисол киртаро бурук кросовки туфли барои махсусан барои домодо касб бурукҳои беҳтарин аст равон мекунем ба тоҷикистон ва тӯли 2 ҳафта ками кам 3 ҳафтада дар тоҷикистон мешавад боротон. худо хоҳад ҳамин кора ба наздикӣ шурӯъ мекунем ва албатта ки рекламаша мо дар канал мегузорем ё мегӯем ки ма мисол дута дар кора мегирем размери 41-42 ё 41-43 мисол ҳамин ду размера меги ки якама дар интихоб ки ма ҳамира мегирам ма пулаш ту дар роӣ мекунам ту биги тоҷикистон роӣ ки ма мисол ҳар рӯзам бигем ки ҳафтада як кас ду кас мисол меравам миям Москва мегира буфурат ба Москва роӣ мекунам буфурат мисол миёи дар тоҷикистон мепӯшӣ ё ки ба ягон аката мисол додарта мехарӣ чихел хурсанд мешавад мисол лекин кожния ягон камбудӣ надорад нарх навоша бо суҳбат мекунем рақамои ма дар рӯи экран мебарояд ҳатман ба ма дар тамос бошед зиндаву саломат бошед дар бораи пойафзол бо видео мешавад ҳадиду дармон рӯзҳои наздикдар фикр мекунем ки як видеои фоиданок шид як видеои маълумот барои шумо додам ва албатта ки рӯзҳои оянда наворҳо аз ҷумҳурии Туркия шаҳру муҳитҳои Туркияро мегардем хирокаву гаштан отел меҳмонхонаву ҳамаша барои шумо мефаҳмонем зинда бошен видеои ояндада бо наворҳоро мебинем то видеои оянда худованд нигаҳбонтон бошад лекин видеоро падмилиса кунем ки дигарон бубинад боқӣ дар паноҳи худованд бошед ҳамеша дар хизматонем зинда бошед канали мо дар сомонаи YouTube ҳамнаво обуна шав ва аз видеоҳои нав бохабар бош.